Julius Malema was in 'n veglustige bui en het geen doekies omgedraai nie. Na aanleiding van kongresvoorstelle oor grondbesit, het hy dit duidelik gemaak dat grondbesetting deel van die party se revolusionêre strategie gaan wees. Mense wat grondeise ingedien het, moet by voorbaat die grond beset waarop hulle aanspraak maak. We are going to occupy the unoccupied land because we need the land. For us to eat, we must have the land. For us to work, we must have the land. And don't write letters to the head office asking us to come and occupy the land. We will occupy where we come from. Malema can occupy all the pieces of land in South Africa alone. I cannot be everywhere. I'm not Holy Spirit. And those who get into trouble with the law, the EFF must intervene. We are going to establish a solidarity fund where we are going to raise money to bail out those who get arrested from occupying the land in South Africa. Malema het gevra waarom mense bereid is om strate te versper en bande te brand as munisipaliteite nie diens lewer nie, maar hulle versper nie die myne nie. Dis myne wat hulle winste tot voordeel van die werkers behoort te gebruik. Hy het toe sommer ook voorgestel waar hulle met die aksie kan begin. All the mines belonging to Patrice Motsepe, they must be the first ones to be blocked, followed by those of Cyril Ramaphosa. They must be the first ones to be blocked because those are the people who have sold us out. They are eating today in our name and they forgot about us. In ander beleidsvoorstelle is gevra dat alle onderwys gratis moet wees tot op die vlak van die eerste tersiêre kwalifikasie. 'n jaar verpligte militêre diens moet vir skoolverlaters ingestel word en alle arme mense moet gratis regsdienste ontvang. Therefore, we must not postpone it any further. It stops now. We are taking what rightfully belongs to us. And if